Готовы? Akşamınız xeyir olsun əziz kilsə. Добрый Hoş вечер, geldiniz səbəbiniz. дорогая Gəlin yerlərimizdən церковь. qalxaq. Добро пожаловать, давайте поднимемся. Milad günləri davam eləyir. Рождественские праздники продолжаются, Biz körpənin doğulmasını qeyd edirik, düzdür? и мы отмечаем рождение младенца. Ona görə də bir yerdə Rəbbə izzətləndirəcək. И вместе прославим Господа. Amin. Açılır semalar, melekler okuyor, sesleri dünyaya, kuş tepe gelip nur. Gelin hamımız okuyan, Yılaskar dünyaya doğulu. Gelin okuyan, gelin hamımız okuyan, yüreğimizi verek ona. Gelin okuyan, biz dolduk sevinçle, unutuldu keder. Ağlar toplandılar Rabbin görüşüne. Gelin namımız okuyan, Yılaskar dünyaya doğulu. Gelin okuyan, gelin namımız okuyan, yüreğimizi verek ona. Gelin okuyan, открылись небеса, хор ангелов звучит, услышит вся земля, благая весть летит. Воспоем Творцу хвалу, хвалу Христу Спасителю. Воспоем хвалу, воспоем Творцу хвалу, сердца откроем Спасителю. Воспоем хвалу. Как темную ночь свет Божий озарит, как мрачные сердца Иисус свой свет пролит. Воспоем Творцу хвалу, хвалу Христу Спасителю. Воспоем хвалу, воспоем Творцу хвалу, сердца откроем Спасителю. Воспоем хвалу. Namımız okuyan, Yılaskar dünyaya doğulu. Gelin okuyan, gelin namımız okuyan, yüreğimizi verek ona. Gelin okuyan, gelin okuyan, gelin okuyan. Biz şərqin üç böyük şahı. Biz şergin üç büyük şahı, Bəxşişlər geldik uzaktan. Şuşalarla aynadan uzak vardı. Şergumuzun şöylenen, ümit sözüyle bilen, o yere apar bizi saklısan olan yere. Kral doğmuş Betlehem'den, taş koyan ona altından. Hiç zaman düşmez tahttan, Rab'dir o hamıya. Şerhunuzun şöylenen, ümit sözüyle bilen, o
Rəbb sənə sülhünü verir. Rəbb sənə Sülhünü verir, korkun koyulmasın. Adına filas gelmesin, milatta doğulu. Çünkü laset senin listene gelitmişsen sen. Sevinç sözüdür hem de teselli. Hoş haber, sevinç sözüdür hem de teselli. Rabbim meleği göründü, o değil dualı. Dedi korkmayın çok Allah bekleyeme gelir. Dünyanın hoş haberini o bize getirdi. Sevinç sözüdür hem de teselli. Hoş haber, sevinç sözüdür hem de teselli. Господь покой ваш юноши, не страха от него. Запомните, Спаситель ваш явился в Рождество, чтобы спасти от сатаны, хоть заблудились вы. Мирись радости, утешения, радости, мирись радости, утешения. Явился ангел Господа, Отцом благословен. Сказал, не бойтесь, пастухам, идите в Вифлеем. Благую весть о Рождестве посланник им принес. Мирись радости, утешения, радости, мирись радости, утешения. Merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. This same Son of sadness never we will gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Sevinç sözüdür hem de teselli. Hoş haber. Sevinç sözüdür hem de teselli. Halleluja. Milad, milad, Rabbim bayramı. Milad, milad, sevgili hanım. Allah'ın mutluluğu biraz geldi. Bir göğümüz bayram edine bize geldi. Allah'ın mutluluğu biraz geldi. Bir göğümüz bayram edine bize geldi. Milad, milad, müqəddəs bayram. Milad, milad, əbədi həyat. Dünya oyanır, sükutadır, yatmayıb keçdi. Möhtəşəm andır, biraz vaxtı ümid çağırdı. Dünya oyanır, sükutadır, yatmayıb keçdi. Möhtəşəm andır, biraz vaxtı ümid çağırdı. Milad, milad, mutluyum böyle. Milad, milad, çağırır Allah. Hem yaklaşır yüreklere hediye verir. Bir şımbırıp her tarafı hoş haber geldi. Hem yaklaşır yüreklere hediye verir. Bir şımbırıp her tarafı hoş haber geldi. Milad, milad, Rabbim bayramı. Halleluja. Rəbb bizə sənə minnətdarıq Благодарим Тебя, Господь, bu milada görə, за этот праздник, за это Рождество, bu yeni körpəyə görə за младенца, ki bizim üçün doğuldu, рожденного для нас, bizə sülh gətirdi, который принес нам мир, azadlıq gətirdi. принес нам свободу.
sevinç gətirdi. и радость. Minnətdarıq sənə, ya Rəbb. Благодарим Тебя, Bu Господь. günlərdə xeyir dua ver öz bədəninə, öz Благослови своё imanlı тело övladlarına, своих детей, верующих. bu ölkəyə, Эту страну, bu Господь. dünyaya xeyir dua ver. Rəbb. Благослови этот мир. Bu hər kəs sənin səsini eşitsin. Чтобы каждый услышал Твой голос. Sevirik səni, sənin adınla dua Мы edirik. любим Тебя и молимся во имя Твое. Amin. Аминь. Əyləşə bilərsiniz. Садитесь, пожалуйста. Padşahı görmeye para pa pam pam. Beşiş getirmeye para pa pam pam. Görmeye vermeye para pa pam pam. Ra pa pam pam, ra pa pam pam. Buna hamd etmeye para pa pam pam. Huzurunda aziz ince körpe para pa pam pam. Kadir olan ben para pa pam pam. Hediyem yoktur hiç para pa pam pam. Padşaha vermeye para pa pam pam. Ra pa pam pam, ra pa pam pam. Belki ifade edin para pa pam pam. Nadaramdan ifade edilen para pa pam pam. Onlar sevindiler para pa pam pam. Yürekten çalınan para pa pam pam. Muhteşem padşahçım para pa pam pam. Ra pa pam pam, ra pa pam pam. Körpe gülüm seni para pa pam pam. Mene baktı. Əziz kilsə, Дорогая церковь, hər birinizi görmək çox xoşdur. рада видеть каждого из вас. Milad günləri davam edir. Рождественские дни, они продолжаются. Sizi ruhlandırmaq istəyirəm bir sözlə. И я хочу ободрить вас одним словом. Miladın xüsusi bir ab-havası var У Рождества есть особенный дух. və bu xüsusi bir vaxtdır. И это особенное время. Hiss edirsiniz? Вы чувствуете? Bəli. Artıq neçə ildir biz bunu hiss edirik. Уже сколько лет мы чувствуем этот особенный Və дух. bu heç də
şam ağacları ilə, И это никак bərbəzə ilə не связано с елкой или же с украшениями. bağlı deyil. Bununla bağlı deyil bu Это aparlar. никак не связано. Və biz bunu bilirik, düzdür? И мы это знаем, не так ли? Biz bilirik ki, Мы знаем, что milad yaxınlaşdıqca чем ближе Рождество, biz körpə haqqında düşünürük. тем больше мы думаем о младенце. O körpə ki, o qurban olacaq. Том младенца, который в будущем станет жертвой. Nə bəxtiyardır o kəs ki, bunu bilir. Блажен тот, кто знает это. Amma bizim yaşadığımız dünya hal-hazırda ki, dövr, o istəyir ki, o bu miladın həqiqətini gizlətsin. Но то время, в котором мы живем, оно хочет скрыть истину Рождества. Rəngbərəng işıqların, hədiyyələrin, müxtəlif belə göz qamaşdıran şeylərin arxasında həqiqət gizlənsin. Он хочет спрятать за гирляндами, за разноцветными украшениями истину Рождества. Və biz bunu görürük. И мы Çox это təəssüf. видим, к сожалению. Bəlkə biz baxa bilərik bir 30 ilə və ondan əvvəlki bir dövrə. И, возможно, мы могли бы посмотреть на 30 лет назад или, может быть, еще раньше. Hələ də qalmışdı, yəni insanlar bu həqiqəti aparırdılar, yəni açıq-aşkar. То есть люди все еще говорили об истине Рождества. Amma indi milad deyəndə Но сейчас, когда говорят Рождество, şou proqramlar, все думают о каких-то шоу, программах, müxtəlif belə bərbəzəkli şeylər haqqında. о разных украшениях. Ancaq milad hədiyyələr deyil. Но Рождество – это не подарки. Açdığımız süfrələr deyil. И это не тот стол, который мы накрываем. Düzdür, çünki bunlar olmaya da bilər. Потому что этого всего может и не быть. Amma həqiqət möhkəm dayanır. Но истина, она стоит крепко. İstərdim bu gün bir neçə nəfərə baxaq, qeyd edək daha doğrusu. И я бы хотела сегодня отметить нескольких людей. Onlar bilirdilər. Они знали. O həqiqəti bilirdilər. Они знали эту истину. Birinci baxacağımız adamlar müdriklər idi. Первые люди, которых мы рассмотрим, это были волхвы или же мудрецы. Kimin burada milad mahnıları arasında öz sevimli mahnıları var? У кого здесь есть любимая песня из тех рождественских песен? Məncə hamımızın var. Я думаю, у каждого есть. Hamısı один. yaxşıdır. Они все хороши. Amma aralarında var ki, bir dənə xüsusi Но среди них есть одна особенная, не так mənim ли? yadımdadır Для нас лично. ki, uşaqlıqdan eşidirəm bu biz şərqin üç böyük şahı mahnısını. И я помню, что с самого детства я слышала эту песню про волхвов. Nəsə var o mahnıda ki, xüsusi bir И şey. есть в этой песне что-то особенное. Və mən baxdım, araşdırdım И я провел маленькое və исследование heyrətə gəldim. и удивился. Mahnı 1857-ci ildə yazılıb. Эта песня была написана в 1857 году. John Hopkins tərəfindən. Ее написал Джон Хопкинс. Və nədənsə Azərbaycan dilinə onun bir hissəsi tərcümə olunub. И на азербайджанский язык переведена лишь часть этой песни. Amma sonrakı bəndlərdə Но в как бы, последующих частях этой песни çox heyrətamiz bir həqiqət var. там есть невероятная истина. Deməyəcəm sözləri, öz uzaqlarda tapar. Я не буду говорить вам слова этой песни, потому что вы должны найти это Amma сами. müdriklər bilirdilər. Но волхвы, они знали. Onların xəbəri var idi Они знали. və şərq ulduzunun ardınca gedirdilər. И они шли за звездой. Biz indi bu sözləri oxuyuruq И мы с вами читаем эти слова. və deyirik ki, nə yaxşı. Gördülər ulduzu, getdilər ardınca. И думаем, как хорошо, вот они увидели звезду и пошли за ней. Amma bunun arxasında böyük iş var. Но за всем этим есть великая работа. Ulduzu görmək, Увидеть звезду, peyğəmbərlikləri bilmək знать пророчество və yola çıxmaq. и вот выйти в этот путь. Amma müdriklər bilirdi. Но волхвы они знали. O qədər əmin idilər ki, körpəni tapacaqlar. И они были настолько уверены, что они найдут этого младенца, Özlərinə hədiyyələr götürmüşdülər. что даже взяли с собой подарки, дары.
bu barədə düşünməmişdim heç vaxt. Я никогда не задумывалась об Onların этом, hədiyyələri hazır idi. что у них уже были готовы дары, Çünki əmin idilər ki, onlar gedib tapacaqlar. потому что они были уверены, что они найдут. Bax, belə möhkəm əmin olmaq lazımdır. И нам тоже нужно быть настолько уверенными. Görməyəni görmüş kimi möhkəm inanmaq lazımdır. Верить, словно мы видим невидимое. Növbəti şəxs Следующая bu личность. Şimeon idi. Следующий это Симеон. Şimeon bilirdi. Симеон знал. Yazılıb ki, o salih və mömin bir kəs idi. Написано, что он праведный человек. Luka 2:25-də. Написано в Лука 2:25. O vaxt Yerusəlimdə Şimeon adlı bir adam var idi. O, salih və mömin idi. İsrailə təsəlli veriləcəyini gözləyirdi və müqəddəs ruh onun üzərində idi. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чтущий утешение Израилева, и Дух Святый был над нем. Şimeon da bilirdi. Симеон тоже знал. Hətta gözləyirdi И он ждал. və ona müqəddəs ruh açılmışdı. И Святой Дух говорил с ним. O əmin idi ki, Məsihi görəcək. И он был уверен, что он увидит Христа. Böyük bir iman, Великая вера. qoca olmağına baxmayaraq, o əmin idi ki, görəcək. И nесмотря на свой преклонный возраст, он был уверен, что он Və увидит. durdu, getdi məbədə. И он встал и пошел в храм. Başladı gözləməyə. И ждал там. O bilirdi. Но он знал. Sonraki bəndlərdə oxuyuruq ki, И в последующих стихах мы читаем, Yusiflə Məryəm heyrət içində idi. что Иосиф и Мария, они очень сильно удивились. Ki, bu hardan bilir axı? Откуда этот человек все это знает? Uşaq təzə olub elə. Rебенок только родился, Amma Şimeon bilirdi. но Симеон уже знал. Rəbb onu açmışdı. Господь открыл это ему. Və sonra üçüncü şəxs. И третья личность Bu bizi. – это мы. Biz bilirik. Мы знаем. Biz bilirik ki, böyük bir həqiqət var. Мы знаем, что есть великая истина. Və məhz Milad günündə И именно в день Рождества əzəmətli Tanrı великий Господь o körpə şəklində gəldi. пришел в образе младенца, в теле младенца. Çox fağır bir hərəkətdir. Это очень кроткий поступок. Miladın mahnıları çox şən olsa da, Несмотря на то, что рождественские песни, они наполнены весельем и радостью, orada bir xət var, bir necə deyim ki, o göstərir ki, o necə fağırcasına gəldi yer üzünə. но нечто в них показывает то, каким кротким образом он пришел на землю. Biz bilirik, düzdür. Мы это знаем, не так ли? Və möhkəm tutun bu həqiqətdən. И крепко держите за эту истину. Çünki vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə И по прошествии времени dünya bu həqiqəti almaq istəyir bizdən. мир захочет отобрать у нас эту истину. Hətta mənim yadıma gəlir ki, Я даже помню, что vaxt var idi, bizim Azərbaycanda Miladı yeni il kimi təqdim edirdi. были времена, когда в Азербайджане Рождество представляет себе как Новый год. Bu heç də yaxşı səslənmirdi. И звучало это не очень хорошо. Даже обидно. Даже обидно. Amma şükür Tanrıya. Но слава Господу. İndi hamı deyir, yəni bunu hamı bəyan edir, Milad, məhz Milad günü. Но все говорят и провозглашают, что нет, это день Рождества. Biz bilirik, düzdür И мы знаем, не так ли, ki, həmin gün bizim üçün körpə doğuldu. что в тот самый день для нас родился mладенец. Şəxsən hər birimiz üçün. Лично для каждого из нас. Amin. Аминь. Gəlin dua edək. Давайте помолимся. Əziz Rəbbimiz, Дорогой Господь, sənə minnətdarıq. мы благодарны Тебе. Sonsuz minnətdarıq sənə. Мы бесконечно благодарны Тебе, Господь. Minnətdarıq sənə bu gözəl günlərə görə. Благодарны за эти прекрасные дни, Ki biz bayram edirik, что мы празднуем, amma eyni zamanda xatırlayırıq но в то же время помним, и sənin böyük вспоминаем hərəkətini, Твой поступок, böyük həqiqəti. Твою великую истину. Çox sağ ol. Rəbb. Спасибо, Господь. Ata dua edirik sənə indi yığılacaq onda birlərə, iyanələrə görə.
Отец, мы молимся Тебе за пожертвования десятины, которые соберем. Xahiş edirik səndən bərəkət verəsən. Просим, благослови. Hər bir verən ələ xeyir dua verəsən. И благослови каждого, кто дает. Toplantının qalan hissəsi üçün səndən xahiş edirik. Я прошу Тебя за оставшуюся часть собрания. Sənə həmd və izzət olsun. Слава Тебе и хвала Тебе. Sən uca adına dua edirik. Именем Твоим превознесенным молюсь. Аминь. Vaxtınızı da alacağam. Друзья, я займу еще минуту вашего времени. Aha, dünən bizim möhtəşəm bir bayramımız oldu. Вчера у нас был прекрасный праздник. Növbəti bayramlara sizi də dəvət edirəm. И приглашаем вас также на все последующие praздnики, Baxasınız sadəcə tamaşaçı kimi. чтобы вы просто могли вот постоять, посмотреть, как это Burada было, uşaqlar как dolub зрители. daşırdı. Здесь было очень много детей. Böyük bir xeyir dua var idi И burada. было огромное благословение Onlar здесь. bizim üçün böyük xeyir dua idi. Они для нас большое благословение. Bizim 52 uşağımız oldu. Вчера здесь было 52 ребенка. Bu bizim üçün böyük rəqəm. Это большая цифра. Xahiş edirəm duada davam edin. Просим, продолжайте в молитвах Uşaq xidməti üçün. за детское служение, Çünki uşaq xidməti də cəlb eləyir insanları. потому что это тоже привлекает людей. Orada da müjdə var, çağırış var. Там тоже есть Евангелие и призыв. Və həmçinin minnətdaram sizə. И также благодарен вам, Hər kəsə. каждому. Bilirsiniz ki, bizim orada satışlarımız olur. Вы знаете, что у нас были продажи. Məhz bax bu bayramlar üçün. И все эти продажи, они проходят именно для этих праздников. Və dünən bizim bayramımızın xərcini məhz həmin xeyir dualar örtdü. И вчерашние траты на праздник покрыли вот те продажи. Hər birinizə minnətdaram. Я благодарен каждому из вас. Çox sağ olun həm dualarınıza görə Спасибо за ваши молитвы. və sadəcə minnətdaram. Просто благодарен вам. Çox sağ olun. Спасибо. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something in pudding. Oh, bring us something in pudding. Oh, bring us something in pudding and bring it right here.
Бог любит меня. 3, 4 и 7 мили, 5, 6, 7, желаю все. 8, 9, полетит вместе. Раз, два, Бог любит меня. 3, 4, 5, 6, 7, желаю все. 8, 9, полетят вместе. 2, Бог любит меня. 3, 4, 7 мили, 5, 6, 7, желаю все. 9, полетят вместе. Мы сегодня вспоминаем день рождения Христа, Его милость восхваляем, вера наша так проста. Пой, земля, Христу хваление, Он твой царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Пой, земля, Христу хваление, Он твой царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Всех пророков предсказания точно исполняются, ангелы поют хваление, имя Христа славится. Пой, земля, Христу хваление, Он твой царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Пой, земля, Христу хваление, Он твой царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Отдадим же Иисусу жизнь, терпение и любовь, жить научимся по духу, Бог дает нам Дух Христов. Пой, земля, Христу творение, Он твой царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Пой, земля, Христу хваление, Он твой царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Избавление от тревог. Избавление от тревог. Salam bir daha. Еще раз добрый вечер. Necəsiz? Как вы? Xoş sizi görmək. Рада видеть вас. Şükür Rəbbisəyə. Слава Господу Иисусу. Rəşad müəllim çox sağ olun. Спасибо, Рашад. Və dünənki
İnanılmaz vaxta görə uşaqlarla. За слово и за прекрасное время вчера с детьми. Komanda doğrudan da güclü iş gördü burada. Вчера команда очень много всего сделала, очень сильная работа была проделана. Halleluya. Gəlin dua eləyək və başlayaq. Sağ Давайте Məsih, помолимся, minnətdarıq начнем. sənə. Иисус Христос, мы благодарны Тебе. Xahiş edirik səndən ki, xeyir dua verəsən. Просим, чтоб Ты Bu sözə xeyir dua благословил verəsən это слово, ki, onu bizim üçün məhz etirə. помажь это слово для нас. Aç qulaqlarımızı, aç ürəklərimizi Открой наши уши и сердца və ora sülhünü yerləşdir. и помести в них свой мир. Və qoy sənin sülhün bizim həyatlarımızda padşahlıq etsin. И пусть Твой мир и покой господствуют в наших жизнях. Halleluya. Amin. Аминь. Bugün necə fikirləşirsiniz? İnsanlar sülhü nədə axtarırlar? Как думаете, в чем люди ищут мир или же покой в сегодняшнее время? Yəni çox şey də axtara bilərlər, düzdür? Они могут искать это во многих вещах, не так ли? Bu ola bilər ki, sağlamlığı da olsun, Это может быть, что они ищут здоровье, pul da ola bilər olsun, деньги, sabit iş də ola bilər olsun. постоянная работа, Sonra problemlərin olmamasında deyək ki. или же в том, чтобы у них не было никаких Amma проблем. bunlar hamısı olsalar da, yəni ki, sağlam olsam da, problemlərim olmasa da, Но даже если все перечислено, у меня будет с этим все в порядке, то есть если я буду здоровой, у меня даже не будет maliyyəm qaydasında olsa у da, меня все хорошо с финансами. amma nədənsə insanların həyatında yenə də sülh yoxdur. Но все равно может быть такое, что у человека нет в жизни мира и покоя. Yenə də onun narahatlıq var, düzdür? Все равно есть какое-то беспокойство, не так ли? Baxmayaraq ki, nə qədər axtarırlar, bu qazanırlar, düzəldirlər ətraflarını, amma yenə də o narahatlıq var insanlarda. Несмотря на все то, что они делают, на их заработок и так далее, в их жизни все равно еще может быть вот это вот беспокойство. Biz milad ərəfəsindəyik. И мы сейчас вот в этот период Рождества. Bu kəlam da milada toxunacaq. И тем словом также коснемся Рождества. Gəlin baxaq Lukanın müjdəsi 2-ci fəslə. Давайте откроем Евангелие от Луки 2 главу. 2-ci fəslin 13-cü, 14-cü bəndlərində 13-14 стихи. inanılmaz bir hadisə baş verdi. В этих стихах произошло нечто невероятное. Ki Tanrı göyləri açır Что Господь открывает небеса, ki insanlar orada baş verən sevinci görsünlər, göylərdə baş verən sevinci. чтобы люди могли увидеть ту радость, которая происходит на небесах. Və yazılıb 13-cü bənddə. Qəflətən mələyin yanında Allaha həmd edən çox saylı səmavi ordu göründü. Onlar belə deyirdi. 14-cü bənd. Ən ucalarda Allaha izzət, yer üzündə onun razı olduğu insanlara sülh olsun. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышнего Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Xatırlayırıq, çobanlar çöldə idilər Мы помним, что пастухи, они были və на göylər açılır полях, и небеса открываются. və onlar mələkdən başqa böyük bir ordunu görürlər, böyük bir xor görürlər orada göylərdə. И на небесах, кроме ангелов, они видят воинство и хор, Və hansılar ki, oxuyurlar və izzət gətirirlər Tanrıya. которые поют и прославляют Господа. Burada maraqlı sözlər deyilir. И здесь интересные слова Yazılıb ki, ən используются. ucalarda Allaha izzət, yer üzündə onun razı olduğu insanlara sülh olsun. Написано: слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Bilirsiniz, Tanrı İsa'nı göndərəndə o döyüş, müharibə göndərmədi, amma sülh göndərdi onunla bərabər. Знаете, когда Господь отправил Иисуса на землю, вместе с Ним Он отправил мир и покой, а не войны. Və bu sülh vəziyyətlərdən asılı deyil. И этот мир и покой, он не зависит от ситуации. Xatırlayırsınız, biz uşaqlıqda, bəlkə indi çoxları indi də eləyir,
Bilmirəm. Помните, мы в детстве, может быть, некоторые и сейчас это делают, Məktub yazırdıq Şaxta babaya писали письма Дедушке Морозу, ki, mən özümü bu il yaxşı aparmışam. что в этом году я вел себя хорошо. Mənə bir dənə yanğın söndürən maşın. Дай мне, пожалуйста, машинку пожарную. Düzdür? Yazmısınız, yazmamışsınız da? Писали, не писали? Yazmışsınız. Pисали? Hala, bəlkə arzulamısınız. Возможно, вы мечтали об этом. Orada yazanlar var. Есть те, кто все-таки писал. Təzəffür edirsiniz. Представляете? Mən yaxşı aparmışam özümü. Я себя вел хорошо. Mənə bunu verərsən. Дашь мне это? Tanrı isə vəziyyətlərdən asılı olmayan bir sülh verdi. А Господь дал нам мир и покой, который не зависит от Ki, ситуации. mən nə qədər yaxşı insanam, nə qədər xeyirxah insanam və yaxud da ki, yaxşı insan deyiləm. Вне зависимости от того, насколько я хороший или добрый человек, или, может, я и не хороший человек вовсе. Tanrı deyir ki, yer üzündə sülh olsun. Господь говорит, что да пребудет мир на земле. Və bu ikinci şey ki, bu ilahi sülh idi. Второе – это вот покой или же мир в этих Bilirsiniz, песнях. Tanrı özü sülhdədir Знаете, Господь, Он сам в və özü də покое. sülhü verir. И Он же дает этот покой. Yaradılış kitabı, Книга Бытия, Bibliyanın birinci kitabı, первая книга Библии, ikinci fəsli. во второй главе. Və kitab onunla başlayır ki, Tanrı yeri yaratdı, göyü yaratdı, ağacları yaratdı. Книга начинается с того, что Господь создал небо, землю, деревья. Və nəhayət ki, 6-cı gün hər şey yaradandan sonra 7-ci gün o istirahətə daxil oldu. И вот после того, как Он создал все за 6 дней, в 7-й день у него был день отдыха. İstirahətə. Şabat. Шаббат, день отдыха, покоя. Eşidim sizdə şabat, şalom. Слышали такие слова «шаббат, Şabat, шалом»? şalom. Bu o deməkdir ki, istirahətdə olan sülh. Это означает покой в отдыхе. Tanrı istirahətə daxil oldu. То есть мир в покое. Niyə bax? То есть Господь вошел вот в этот покой. Və o artıq yaratma prosesini dayandırdı. И Он закончил процесс или приостановил процесс создания. Və sülhə daxil oldu. И вот вошел в этот Ona покой. görə deyirlər şabat, şalom. Поэтому и говорят Sülh «шаббат, olsun шалом», sizə. что пусть с вами пребудет Qoy мир, sizin покой, мир. istirahətiniz sülhlə dolu olsun. Пусть ваш отдых будет наполнен покоем. Və Yəhudilər şabat keçirərkən onlar bunu Tanrının istirahəti ilə sanki eyniləşdirirlər. Bir güzgü kimi. И шаббат у иудеев это словно как бы олицетворение 7-го дня Господа, когда Он отдыхал, как зеркало, то есть они отражали то, что сделал Господь. Ki Rəbb Allah istirahət etdi. Что Господь Бог, Он Biz də отдыхал, istirahət edirik. и мы отдыхаем. Biz də o istirahətə daxil oluruq. Мы тоже входим вот в этот покой, Və отдых. növbəti şey ki baş verdi, Следующее, что произошло, bu sülh eləcə də razılıq gətirdi. что этот покой, он принес также и довольство. Çobanlara nə deyirlər mələklər göylərdə? Что ангелы сказали Deyildi ki, пастухам? 14-cü bənddə yer üzündə olan onun razı olduğu insanlara sülh olsun. Он говорит, что мир на земле в человеках благоволение. Kim? Razılıq sazişi. Благоволение или же Heç kontrakt bağlamısınız довольство. siz? Когда-нибудь вы заключали какой-нибудь yerinde, контракт или договор на работе? Orada bağlayanlar var. Есть те, кто все-таки O tərəf заключает. çox canlıdır. Та часть очень оживленная. Bağlamısı. Есть те, кто Kontrakt, заключали контракты и договоры. müqavilə. Договор. Samir müəllim, müqavilə bağlamaq. Müqavilə bağlamışıq, düzdür? Мы Müqavilə заключали договоры. iki tərəfin razılığını bildirir. Этот договор обозначает, что обе стороны они пришли к какому-то общему Biz razıyıq знаменателю. Sevillə. Мы с Севиль Biz bunu rəsmiləşdiririk. согласны на чем-то или довольны чем-то, и мы это делаем официально. Və Rəbb də bunu deyir orada. И то же самое там Rəbb говорит deyir ki, Господь.
onun razı olduğu insanlara sülh olsun. Он говорит, что пусть мир будет с теми, кем он доволен. Yəni ki, o şəxslər ki, Tanrı ilə razılığa gəldilər, То есть те, кто пришли к согласию с Господом, müqaviləni bağladılar, qol они çəkdilər заключили вот этот договор, подписались, və deyilir ki, onlara sülh olsun. и говорит, что вот с ними прибудет мир. İnanılmazdır bu. Это невероятно. Bəs gündəlik həyatda, bu sülh gündəlik həyatda necə görünür? Но как этот Не мир и действует. покой проявляется в нашей ежедневной жизни? Как это работает? Okay? Biz deyirik, amma gəlin buna baxaq, biraz detallarına baxaq. Мы вот говорим об этом, но давайте углубимся и посмотрим на детали. Demək, Lukanın müjdəsi 2-ci fəslin 41-ci bəndindən 52-ci bəndinə qədər maraqlı bir hadisə yazılıb. Значит, в Лука, 2 глава, с 41 стиха по 52, там интересная ситуация происходит. Və orada yazılıb ki, Pasxa bayramında həmişə olduğu kimi İsa'nın valideynləri İsa'nı götürürlər və gəlirlər Yerusəlimə Pasxa bayramını keçirməyə. Значит, родители Иисуса, как каждый год до этого, они берут Иисуса с собой и едут в Иерусалим праздновать Пасху. Gəlirlər, bayramda iştirak eləyirlər, qurbanlar gətirirlər və s. və sonra geri qayıdırlar, yenə də öz şəhərlərinə. И вот приходят они каждый раз в Иерусалим, празднуют, приносят жертвы и так далее, и после праздника они возвращаются обратно в свой город. Birdən bir günlük yol gedəndən sonra başa düşürlər ki, İsa onlarla deyil. И вот, когда они уже как бы прошли путь длиною в день, они замечают, что Иисуса с ними нет. Başlayırlar axtarmağa, soruşmağa qohumlarından, dostlarından, qonşularından, heç kəs İsa'nı görməyib amma. И они начинают его искать, что где он, спрашивают у знакомых, соседей, близких, что Və где həyəcan он. artır И у них начинается больше ki, уже bu uşaq тревога, hardadır? что где rебенок. Və axtara-axtara təsəvvür edin, onlar təzədən geri qayıdırlar. И они вот ищут всю дорогу обратно его, Gəlirlər Yerusəlimə, возвращаются в итоге в Иерусалим Yerusəlimdə axtarırlar. и начинают искать его в Иерусалиме. Təsəvvür edirsiniz, Представляете себе? uşağı Bakı şəhərində axtarmaq, Искать ребенка в Баку. Bakı şəhərində. И ребенка в Баку искать. Асан Кстати, deyirlər, hə, düzdür? нелегко, не так ли? Xüsusən də ki, o vaxt internet yox idi, Особенно учитывая то, что в то время не было интернета. elan edə bilməzdin heç yerdə. И нигде невозможно было бы сделать объявление. Və İsa'nın 12 yaşı var idi. И Иисусу тогда было 12 лет. Və onlar nə baş verir? Onlar gəlirlər nəhayət ki, hər şeydən sonra gəlirlər məbədə. И вот в конце концов, после того, как они обыскали уже все, приходят в храм. Görürlər ki, İsa məbəddə müəllimlərin yanında oturub sual-cavab gedir orada. O qulaq asır, suallar verir. И вот, когда они пришли в храм, они видят, что Иисус сидит возле учителей и обсуждает с ними, задает вопросы, отвечает на вопросы. Təəccüblənirlər buna. И они удивляются этому. Ki, gəlib deyirlər ki, sən bizim başımıza nə oyun açdın? И спрашивают у него, что ты делаешь? Düzdür? İsa nə cavab verir onlara? Что им отвечает Иисус? 52-ci bənddədir. В 52 стихе. 49-da. Məni nə üçün axtarırdınız? Məgər bilmirdiniz ki, mən atamın evində olmalıyam? В 49-м, прошу прощения. Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в доме отца моего? Okay. İki vəziyyət var burada. Valideynlər və İsa'nın vəziyyəti. Здесь есть как бы две ситуации, две позиции. Это родители и Иисуса. Birincisi valideynlər 12 yaşlı uşağı itiriblər Во-первых, родители потеряли ребенка 12 лет. və böyük bir təlaş var. И вот есть смятение. Axırıncı nə itirmisiniz siz? Что вы теряли в последний раз? Kimsə pul itirib, Кто-то, может быть, деньги терял, kofe qaşığını itirib Samuel кто-то müəllim, терял кофейную ложку, Bibliyasını itirib, тетрадь теряли. dəftərini itirib, hər bir şey itirir. Kimsə toyda nişan üzüyünü itirənlər olub. Кто-то терял обручальное кольцо на свадьбе. Cürbəcür. Разные ситуации Düzdür? бывают. Və bu bizə təsir eləyir.
И Yox. это влияет на нас, не так ли? Ki bizə təsir eləyir ki, ayda görüm mən hara qoymuşam, necə oldu mən onu itirdim. Мы начинаем думать, что как так произошло, как я потерял, где я это оставил. Kimsə bu yaxınlarda eşitdim ki, Əzizə xanım dedi də, düzdür, orada nəsə pasport itmişdi. Кто-то terял паспорт недавно. Və sonra 3 gün 3 дня axtarırlar uşağı. и ищут они ребенка. Biz sevgili harca bir yarım saat, 1 saat axtarmışdıq. Мы искали себя на протяжении часа или Artıq получаса həyəcanlıydıq и уже переживали. və 3 gün axtarırdılar uşağı. А они искали rебенка 3 дня. Bilirsiniz, təlaşda qorxu var, И знаете, в смятении очень много страха. narahatlıq var, Есть беспокойство, qeyri-müəyyənlik var. есть неопределенность. Və bu yaxşı deyil, biz istəmirik bu olsun. И это нехорошо, и мы не хотим это все испытывать. Və burada reaksiya var, məntiqi və insani reaksiyalar var. И здесь есть человеческие реакции, логические реакции. Onlar o zamanki tapdılar, Тогда, когда они нашли ребенка, onlar sevinməli idilər. они должны были обрадоваться. Onlar gəlib başlayırlar deyinməyə ki, danlamağa ki, sən nə etdin bizimlə? А они начинают ворчать и ругать его, что ты наделал. İkinci tərəf, И вторая İsa'nın сторона, vəziyyəti. вторая ситуация, это то, что чувствовал Иисус, то, что он видел. tam əksidir bunun, tam əksi. Полная противоположность. Ki, İsa'da panika yox idi. Иисус не был в панике, Bilirsiniz, o bilirdi ki, onu mələk ordusu qoruyur. потому что он знал, что его оберегает Mətta армия ангелов. 26-53. Это написано в Матфея 6:53. 26:53. O bilirdi ki, onun mələk ordusu qoruyur. Он знал, что его оберегает армия ангелов. İkinci şey ki, İsa bilirdi ki, o atasının evindədir. Второе, это то, что он знал, что он в доме своего отца. Və o bunu deməklə valideynlərinə sanki xatırlatmaq istəyirdi. Məgər unutmusunuz siz? И говоря вот эти слова, он словно хотел напомнить своим родителям, что неужели вы забыли? Məgər unutmusunuz sizə mələk yuxuda Yusifə danışdı? Неужели вы забыли, что говорил ангел Иосифу во сне? Məgər unutmusunuz necə ki deyildi, Şimyon, çox sağ ol. Şimyon və Hanna məbəddə onlara nə demişdi? İlk dəfə məbədə gətirəndə İsanı. Неужели они забыли, что сказали Симеон и Анна, когда они привели Иисуса в первый раз в Məgər храм? unutmusunuz bütün bunları? Неужели они смогли это все забыть? Və İsa deyir ki, mən atamın evində olmalıydım. Иисус говорит, что мне должно быть в Lazım доме deyildi отца məni bütün моего. şəhər boyunca axtarmaq. Не нужно было искать меня по всему городу. Və İsa tam sülh içində idi. И Иисус, Он был полностью вот в мире, в покое, Tam sülhdə idi. Heç полный покой. həyəcanlı. Oradan əksinə sual cavab eləyirdi müəllimlərlə məbəddə. И не было в нем никакого беспокойства. Наоборот, он задавал и отвечал на вопросы Və müəllimlər də с deyirlər ki, учителями в bu uşaq храме. kimin uşağıdır belə? И эти учителя, они задавались вопросом, что кто Belə этот ребенок, suallar verir, belə чей? dərin danışır. Кто задает такие глубокие Haradan da вопросы? bu? Откуда он? Bu kimin əslin nəslindəndir? Из чего рода он? Bu çox ziyalı bir insandır. Bu çox dərin bir insandır. Это очень мудрый человек, очень глубоко мыслящий. Eyni hadisə, amma iki münasibət, Одна та же ситуация, но два разных отношения iki к ней. fərqli ürək. Два разных сердца. Niyə? Почему? Niyə bu baş verir? Почему это происходит? Çünki həqiqi sülh daxildən gəlir Потому что истинный покой, он исходит изнутри. və o daxildə başlayır. И он начинается тоже изнутри. Sonra üzdə təzahür olur, üzdə biz onu göstəririk. И проявляется он уже внешне. Bilirsiniz, dünyanın bu günləri səs-küyündə, bütün bu təlaşın, bu qarma-qarşılığın içində Tanrının sülhünü, Tanrının səsini eşitmək o qədər də asan deyil. Знаете, услышать голос Господа в этом шумном и zapутанном, очень громком мире очень сложно. Çox çətindir, asan deyil. Это nелегко. Necə ki elə 2000 il bundan qabaq belə idi, indi də belədir. Как было тогда, 2000 лет тому назад, точно так же и сейчас. Həyəcan, təlaş,
Суета, смятение, это все sanki insanı bloklayır. не словно блокирует человека, Bizə o sülhə daxil olmağa icazə vermir. не позволяют нам войти в этот покой. Və İsa'da bu sülh var idi. А в Иисусе был этот Bilirsiniz покой. niyə? Знаете почему? Oqtay müəllim. Çünki o bilirdi haradan gəlir Потому что он знал, откуда və он, bilirdi nə üçün gəlir. и он знал, для чего он Bu пришел. yaxınlarda bu barədə vəz olundu И недавно была проповедь ki, об onun этом, təyinatı var idi. что у него была O как yer- бы цель, O назначение. yer üzünə gələndə artıq bilirdi nə üçün gəlir. Когда он пришел на землю, он уже знал, для чего он идет туда. Bizim cürbəcə avadanlıqlarımız var. Düzdür, evimizdə televizor var. У нас есть разная техника, например, телевизор дома. Televizorun təyinatı var. И у этого телевизора есть определенное назначение. Onu biz telefon kimi istifadə edə bilmərik. И мы не можем Düzdür? использовать его как телефон, не так ли? Amma onu biz televizor kimi istifadə edə bilərik. Но можем использовать его как Yəni misal телевизор. göstərirəm ki, То есть, пример, təyinat var ki, hər bir şeyin təyinatı var. что у всего есть свое назначение. Bizim də bir insan kimi təyinatımız var yer üzündə И у нас, как людей, тоже есть свое назначение в этом мире. ki, Tanrıya izzət gətirmək. Прославлять Господа. Və İsa Məsihin də təyinatı var idi. И у Иисуса Христа тоже было назначение. O təyinat o idi ki, o gəldi ki, sülh gətirsin, barışıq gətirsin Tanrı ilə insanlar arasında. И его назначение заключалось в том, чтобы принести мир и примирение между людьми и Господом. Həmin o müqaviləni İsa Məsih gətirdi bizə. И вот тот самый договор дал нам Иисус Христос. Okay? Və ona görə də İsa'da o sülh var idi. O öz haradan gəldiyini bilirdi. И поэтому в Иисусе был покой и мир, потому что он знал, откуда он Və идет. yaxud başqa bir misal, Или же другой пример. İsa Yair'in qızını dirildir Когда Иисус исцеляет или воскрешает Luqanın дочь Яира 8-ci fəsildə в Луке в 8 главе. ki, orada çaxnaşma var, şəhər içində, hər kəs sıxışdırır bir tərəfdən Там суета, теснота, все толкаются. və Yair adında bir sərkərdə idi məncə də o, düzdür? И был человек по имени Яир. Sinaqoq rəisi gəlir, yaxınlaşır İsa'ya ki, bəs mənim qızım ölür, yalvarır ona. Xahiş edirəm, ona şəfa verginən. И он приближается к Иисусу и говорит, что у меня есть дочь, и она умирает, прошу, исцели ее. Və İsa deyir ki, gedək sizə. И Иисус говорит, идем к вам домой. Və yol üstü müəyyən hadisələr baş verir və xəbər gəlir ki, artıq onun qızı keçinib. И по пути происходят разные события, и приходит весть, что дочь уже умерла. Və 50-ci bənd, И 8 50 стих, fəslin 8 50-ci главы. bəndi. Bilirsiniz İsa nə deyir orada? Знаете, что там Иисус говорит? İnanılmazdır. Невероятные слова. Qorxma. Yalnız iman et. Qızın xilas olacaq. Не бойся, только веруй, и спасена Təsəvvür будет edirsiniz, дочь sizdən boyda твоя. sülh var orada. Представляете, сколько у него Tüm покоя bu в этот момент? qarma-qarşılığın içərisində Во всей этой суете, xəstə суматохе, adamlar, yaralı insanlar ona toxunurlar. Больные Kim люди. şəfa istəyir, раненые, они касаются его, просят kim исцеления. ümid istəyir. Кто-то просит надежды. Bütün bunun daxilində İsa deyir, qorxma, И во всем этом Иисус говорит, не бойся, iman et. веруй. Bu inanılmaz bir sülhdür. Это невероятный мир и Və покой. həminki mələklər orada insanlara bəyan edəndə bax bu sülhü bizə vermək istəyirdilər. И вот когда ангелы провозглашали эти слова, они хотели вот передать нам этот мир, Ki Tanrının sülhü olsun sizdə. чтобы в нас был покой и мир Господа, Ki çaxnaşmada olmayasınız. чтобы мы не были в smятении, в суете. İsa'da bu sülh bilirsiniz nəyə görə var idi? Знаете, почему и зачем у Иисуса был вот этот Çünki покой? o özü bu sülhün mənbəyi idi. Потому что Он сам являлся источником этого покоя. Sülhün mənbəyi İsa'dan gəlirdi. Иисус – это источник покоя, от Него Olubmu все heç исходит. siz bir çayın, bir bulağı axtarmısınız ki, onun bulağı mənbəyini tapasınız, hardan çıxır bu su? Было ли такое, что вы когда-нибудь искали, вот откуда, вот где начинается вот река или какой-нибудь источник? Ac halada oldu, biz əlini qaldırmış. Biz Mamırlı şəlaləsinə getmişdik Мы были на водопаде Мамурлы, və orada uşaqlarla qalxdıq ki, şəlalə axır istədik ki, onun gedək mənbəyini tapaq.
И мы вот хотели, поднялись и хотели найти вот источник этого водопада. Qalxdıq, tapa bilmədik o mənbəyini. Мы поднимались, искали, никак не могли Harabısı найти. girir dağın altına А он, наверное, где-то начинался под горой. və biz tapa bilmədik. Мы не смогли найти. Və İsa Məsih həmin o sülhün mənbəyi idi amma. И Иисус Христос, Он также источник этого покоя. Bu mənbə. Вот Biz источник. şeydə yazılıb ki, Yeşayanın kitabında demək 9:6 bu İsa Miladın 9. məşhur bəndidir, düzdür? 6 – это известный стих Рождества. Operatorlar bir dənə versinlər o bəndi. Çəsnə vıvıdı Əla. Çünki bizim üçün körpə doğuldu. Bizə oğul verildi. Hakimiyyət onun çiyinləri üzərində olacaq. Onun adı ecazkar məsləhətçi, qüdrətli Allah, əbədi ata, sülh hökmdarı olacaq. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности и Князь мира. Sülh hökmdarı. Князь мира. Mən bilərəkdən bunu tam oxudum, çünki mənim xoşuma gəlir bu bənd. Я прочитала этот стих полностью, потому что мне он очень нравится. Sülh hökmdarı olacaq. Князь мира. Sülhün mənbəyi İsa'dadır uşaqlar. Dostlar, sülhün mənbəyi İsa'dadır. Друзья, источник мира и Əgər покоя в siz sülh Иисусе axtarırsınızsa Христе. həyatınızda, Если вы ищете тот самый мир и покой в vəziyyətlərdə своей sülh жизни, axtarırsınızsa, ищите покоя в ситуациях, münasibətlərdə sülh axtarırsınızsa, ищите покоя в отношениях, bilin bunu. знайте это, Sülhün mənbəyi İsa Məsihdədir. что источник покоя мира – это Иисус Yaxınlaşın və ondan Христос. istəyin. Просите этого у Него. O dünyanın verdiyi sülhdən vermir. Он дает не тот мир, который есть, вот покой, Он дает не тот покой, который есть у этого мира. Dünya da sülh söz verir, düzdür? Мир тоже обещает Çox нам söz тот verir. самый мир. Sülh söz verir. Он обещает нам много покоя. Çox bakoy da. Sülh söz verir. Amma bu İsa'nın verdiyi sülhdən deyil. Но это не tот покой, который dает нам Иисус. Bəlkə mir deyə bilər ya, yox? Getməz. Мир, который dает Иисус. Sən yaxşı bilərsən. Və bəli, İsa bizə sülh verir. Итак, Иисус дает нам Və o мир. zaman ki bizim o sülhümüz olur vertikalımız Tanrı ilə. Vertikal, Tanrı ilə olan sülh vertikalı. Когда у нас есть вот этот покой, у нас есть как бы вертикальные взаимоотношения с Господом. Bizim o sülh vertikalımız var. У нас есть вот этот вот это вертикаль покоя или мира. Əgər bu varsa artıq mənim üçün horizontal sülhü qurmaq daha asandır. И когда у меня есть вот этот вот вертикальный мир, покой, мне уже легче строить вот этот вот горизонтальный мир и покой. Bəli. Və Yəhyanın müjdəsi 14-cü fəsildə Иоанна 14 глава, İsa bizə nə deyir? что он говорит Иисус? İsa şagirdlərinə deyir, əlbəttə ki, bunu biz özümüzə də götürürük. Иисус это говорит ученикам, но также мы как бы считаем, что он говорит это нам. Aranızda sülh qoyub gedirəm. 27-ci bənd. Öz sülhümü sizə verirəm. Mən onu sizə dünyanın verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin və qorxmayın. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Və görürsünüz, burada Tanrı bizə balaca bir ipucu verir И здесь Господь дает нам такую маленькую подсказку, ki, qayğılar var, что есть забота. Rəbbə dua edərək şükür et. Если они у тебя действительно есть, то молись Господу, прославляй Его. Qayğılar, Забота, Rəbbə şükür et, славь Господа, onda Rəbbin sülhü ürəyinizə dolacaq. и тогда мир Господень наполнит Çok ваши сердца sade. очень легко. Rəbb bu bənddə çox sadə bir bizə teorem verir. Господь в этом стихе дает нам очень простую теорему. Qayğılar var, Есть забота, Rəbbə şükür et, славь Господа, Rəbb благодари səni Его, öz sülhü ilə dolduracaq. и Господь наполнит Yani тебя bu kadar своим basit. миром. Очень просто, Çox sadə. очень просто. Filiplərə 4, 6, 7. Филиппийцам 4, 6, 7. Filipləri aça bilərikmi? Можем, пожалуйста, открыть на экране.
Bəs nəyin qayğısını çəkməyin? Heç nəyin qayğısını çəkməyin. Amma hər barədə xahişlərinizi Allaha dualarla, yalvarışla, şükür edə bildirin. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошения с благодарением открывайте свои желания пред Господом. 7-ci bənd. Onda Allahın ağla gəlməz sülhü ürəklərinizi və düşüncələrinizi Məsih İsa'da qoruyacaq. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Bir neçə sual var И есть несколько вопросов, ki, biz özümüzə verə bilərik bu sualı uşaqlar. которые мы можем задать себе. Birincisi odur ki, mən sülhü harada axtarıram? Первое – это где я ищу этот Mən мир или же sülhü покой? harada axtarıram? Где я ищу мир? Gəlin düşünək bu barədə. Давайте думать об этом. Mənə sülh lazımdır, bunu dəqiq bilirəm. Я точно знаю, что мне нужен мир и покой. Amma bu sülhü harada axtarıram? Но где я его ищу? İkinci sual odur ki, narahatlığımı Allaha gətirirəmmi? Yoxsa özüm daşımağa çalışıram? Второй вопрос. Приношу ли я Господу свои тревоги или пытаюсь нести их все в одиночку? Fərq etməz iş yerində, universitetdə, məktəbdə, Неважно, это работа, университет, школа. qayğılarımı mən özüm daşımağa çalışıram, yoxsa onları Tanrıya gətirirəm? Пытаюсь ли я нести свои заботы в одиночку или отдаю их Господу? Və növbəti sual, И следующий вопрос. Tanrı mənim həyatımın mərkəzindədir, yoxsa yox? Находится ли Господь в центре моей жизни или нет? İsa mənim həyatımın mərkəzindədir, yoxsa yox? Gəlin, Находится ли Иисус в центре моей жизни? bu vacibdir. Это важно. Vacibdir bu suallar haqqında düşünmək. Важно думать об этих вопросах. Ki, mən hara gedirəm? Куда я иду? Və praktiki tövsiyə. И практическое бля? применение или же совет, что это может быть? Yenə də narahatlıq var, Есть беспокойство. dua edirik. Молимся. Dua edəndə hər şeyə görə Tanrıya minnətdar oluruq. И в этой Teşekkür молитве ederim. мы благодарим Господа за все. Və təşəkkür ediriksə, sülhə daxil oluruq. И когда мы Его благодарим, то входим вот в этот вот мир и покой. Biz təşəkkür ediriksə, sülh üçün sanki o qapıları açırıq. Когда мы благодарим, словно мы открываем двери для покоя или мира. Evimizin qapısını açırıq. Открываем двери своего дома. Ki, так gəl, сказать. keç içəri. Gəl daxil ol. Входи. Həyatımın mərkəzində sən ol Будь ты в центре моей və жизни. həyatıma sülh gətir yenə. И принеси с собой Bütün bu мир в мою həyəcan, жизнь. bütün bu həyəcanlı vəziyyətlərdə, qarma-qarşılığın içərisində mən dönüb deyə bilim ki, qorxma. Во всей этой суете, чтобы я мог повернуться и сказать, иманы. не бойся, но верь. Dostum, qorxma, Не бойся, amma iman et, но верь, xilas olacaqsan. и ты будешь спасен. Və dünya da sülh vəd edir. Мир Düzdür. тоже обещает покой. Amma biz o tərəfə getmirik. Но мы не идем по направлению к Gəlin тому, heç o tərəfə baxmayaq da. тому, что предлагает нам мир. И давайте не смотреть даже в эту сторону. Gəlin Tanrının sülhünə baxaq. Давайте смотреть на мир, который дает Господь, или покой, который дает Господь. Öz yüklərimizi verək Tanrıya. И давайте отдадим Господу все Öz свои qayğılarımızı verək Tanrıya. заботы и все, что нас тяготит. Çünki o yer üzünə gələndə, doğulanda Потому что когда Он родился, bəyan olundu провозгласили, ki, Tanrı bizdən razı qalmaq istəyir. что Господь хочет быть O довольным bizdən нами, razıdır и Он доволен нами. və bu razılıqda o bizə sülhlə doldurmaq istəyir. И вот в этом довольстве Он хочет наполнить нас своим Ki, миром, bizim həyatımız təlaş içində olmasın. чтобы наша жизнь, она не была наполнена суетой. Bütün qayğılarınızı verin Rəbbə. Отдайте все свои заботы Господу. Çox vacibdir. Это очень важно. Bu bizim xeyrimizədir. Это нам во благо. Amin. Аминь. İsa Məsih, minnətdarıq sənə. Иисус Христос, мы благодарны Тебе. Minnətdarıq sənə verdiyin, gətirdiyin sülhə görə. Благодарны за тот мир, который Ты привнес. Minnətdarıq ki, bu körpə sülh hökmdarı adlandı. Благодарны, что этот младенец был назван князем мира. Minnətdarıq ki, sülh onun təməlindədir, onun mənbəyidir. Мы благодарны, что мир и покой – это Его источник, Его основание. Və o sülh verən Tanrıdır.
И Он Господь, который дает мир. Minnətdarıq sənə, ya Rəbb. Благодарны Тебе, Господь. Xahiş edirik səndən və dua edirik sənə Молимся и просим Тебя, ki, bizim qayğılarımızı götürəsən, забери наши заботы bizə öz sülhünü verəsən. и дай нам свой покой. Və əgər siz heç vaxt bu duanı etməmisinizsə, gəlin birgə edək. Если вы никогда не молились этой молитвой, давайте помолимся İsa вместе. Məsih, Иисус Христос, çox sağ ol ki, sən mənim üçün yer üzünə gəldin, mənə görə öz həyatını verdin. спасибо, что Ты пришел на эту землю ради меня и отдал свою жизнь ради Ki, меня, mənim bugün sülhüm olsun. чтобы я имел мир и покой сегодня, Ki, mən bu gün eşidə bilim ki, Tanrı məni sevir. чтобы я мог слышать те слова, что Господь любит меня, Ki, mən bilim ki, Tanrı mənim qayğılarımı götürmək istəyir məndən. чтобы я знал и понимал, что Господь хочет забрать у меня заботы Ki, мои, mənə günahlarımdan azad olmağı təklif edir Tanrı. то Господь предлагает мне освобождение от моих грехов, Və mən bu təklifi qəbul edirəm səndən. и я принимаю это предложение. İstəyirəm ki, sən mənim Rəbbim və xilaskarım olasan. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом и Спасителем, Ki, həyatımı dəyişəsən, чтобы Ты изменил мою həyatımın жизнь, mərkəzində olasan чтобы Ты был в центре моей və жизни, həyatımı sənin verdiyin sülhlə doldurasan. и чтобы Ты наполнил мою жизнь своим миром и покоем, Ki, day bu dünyada itmiş olmayım, чтобы я не был потерян, amma sənin övladın adlanım. но назывался Твоим чадом. İsa Məsihin adı ilə dua edirik. Именем Иисуса Христа мы молимся. Amin. Аминь. Amin. Əgər siz bu duanı etdinizsə, Если вы помолились этой молитвой, bilin ki, Tanrı sizi öz ailəsinə, öz övladı kimi qəbul edir. знайте, что Господь принимает вас как свое чадо, в свою семью. Və hazır ki, sizin günahlarınızı götürsün, И Он готов забрать ваши yüklərinizi грехи, götürsün ваши обузы və sizə sülhlə и doldursun. заботы, и наполнить вас миром и покоем. Amin. Аминь. Amin. Halleluya. Аллилуйя. Şəbərlər, sevinç sözüyle, ümid sözüyle. Ona alkış ve nəğmə deyər. Rüzgar doğulur, ona bir səslədir. Bizə şaşırsan, şanlı Rəbbimizə. Rüzgar doğulur, ona bir səslədir. Bizə şaşırsan, şanlı Rəbbimizə. Milad ulduzu var Betlehem'de, sessiz gecenin sakitliğinde. Uyur körpe özgeçliğinde, ona alkış ve nəğmə deyər. Bir asker doğulur, onu biz yüksələ, ehtişam olsun şanlı Rəbbimizə. Bir asker doğulur,
İzzət və şükran şanı Rəbbə. Bütün yer görmüşsün sevini, bütün təbiyyət ona həmd edir. Sırmadan mənə şükran deyir, ona alqış verəmədə Günahkar olur, ona biz yüksəldən, yetişən olsun şanlı Rəbbimizə. Günahkar olur, ona biz həmd edən, İzzət və şükran şanlı Rəbbə. Günahkar olur, ona biz yüksəldən, yetişən olsun şanlı Rəbbimizə. Günahkar olur, ona biz həmd edən, İzzət və şükran şanlı Rəbbə. İzzət və şükran şanlı Rəbbə. İzzət və şükran şanlı Rəbbə. Halleluya. Miladınız mübarək. Əziz kilsə, əziz dostlar, Дорогая церковь, дорогие друзья, gözəldir burada olmaq, həqiqətən bu sözləri eşitmək pastor üçün çox sağ ol. прекрасно быть здесь и слышать эти слова. Спасибо, пастор Ильчин. Pastor üçün danışdıqca bir neçə fikirləri qeyd eləyirdim onun vəznindən. И пока говорил пастор Ильчин, я записывал несколько мыслей по его Və проповеди. sonda icmal kimi belə bir qısa bir fikir kimi deyim. И в конце, как общую информацию, какую-нибудь как короткую мысль Ümumiyyətlə, хочу çox maraqlıdır сказать. ki, otura bilərsiniz. Fikirləşirdim ki, bu dünya sülh axtarır. Həmişə hara baxırsan, sülh müqavilələri bağlanmaq istəyir, sülh axtarılır. И очень интересно, что этот мир ищет покоя, пытается заключить какие-то мирные договоры. Və müqəddəs yazını oxuyanda yadınızdadırsa deyilir ki, yalançı sülh olacaq. И если читать Священное Писание, то вы увидите, что там говорится о ложном мире. Ki, insanlar axtarır Люди ищут. və nəsə tapacaqlar, amma bu deyir yalançı olacaq, yalançı sülhdür. И они найдут что-то, но это будет ложный покой O мир. vaxtda ki, artıq mələklər sülh haqqında bəyan ediblər. Это то время, когда ангелы, они уже провозгласили этот мир. Çünki Məsih doğuldu, İsa doğuldu dedilər, düzdür. Потому что родился Христос, Иисус родился. Və eşitdiyimiz kimi sülh bu bir his deyil. И как мы услышали, мир и покой – это не какое-то Amma чувство. bu hədiyyədir, bu Allah tərəfindən verilən bir hədiyyədir. Это дар и подарок, который дает Господь. Və o kəslər ki, Allaha izzət verir, o kəslər ki, ona güvənir, onlar üçün verilən bir hədiyyədir. Это тот подарок, который получают те, кто доверяют Господу и верят в Него. Ona görə biz sizin bu günlər əslində o sülhü axtarmırıq. И поэтому мы с вами сегодня не ищем тот мир и покой. Biz o sülhü qəbul edirik. Мы его принимаем. Bizdə artıq o sülh var həyatımızda. Milad o deməkdir. В нас уже есть этот Və biz onu мир. qəbul edirik və Вот что значит veririk, Рождество. ötürürük То sonra. есть мы принимаем, а дальше уже передаем другим. Və harda İsa var, bax orada sülh var. И там, где есть Иисус, там же есть и мир и покой. Harda onu qəbul edirlərsə orada sülh olacaq. Там, где его принимают, там же и будет мир и O покой. ürəklər ki, qəbul edir, orada sülh olacaq. Те сердца, которые принимают его, будут иметь мир. O yerdə ki, o rədd olunur, orada sülh də tapmaq çətin məsələ olacaq. И то место, где его отвергают, там будет очень сложно найти Və мир и Luka покой. 2:14 gözəl bir bənd idi ki, pastor Elçin dedi Лука 2:14 – это прекрасный стих, который сказал пастор ki, o bizə Ильчин. nə göstərdi? Sülh göylərdən başladı Этот стих показывает нам, что этот мир, он начался с небес, покой və начался с bizim небес. ürəklərimizə gəldi И пришел в наши сердца. və sonra da yayılır, bütün insanlara yayıla bilər. И потом он распространяется ко всем людям. Və sonra eşitdik, əgər biz Allaha izzət veririksə, o sülh ürəyimizə gələcək. И дальше мы услышали, что если мы прославляем Господа, то этот мир, он будет и в наших сердцах. Ona görə bu həftə öz evlərimizə, öz iş yerlərimizə, öz ailələrimizə həmin bu Məsihin sülhünü gətirək. Mübahisə yox, amma sülhü gətirək, daşıyaq. И давайте на протяжении этой недели мы будем приносить в сердца своих близких на работе и в других местах, куда бы мы ни шли, мир и покой. Dünyanın sülhə ehtiyacı yoxdur, dostlar. Этот мир, он не нуждается в том покое, который Dünyanın дает əslində Господь. Məsihə ehtiyacı var.
На самом деле этот мир нуждается во Христе. Əgər Məsih gəlsə sülh də olacaq. И если придет Христос, то там и будет Okay. мир. Gəlin dua eləyək. Давайте помолимся. Eləcə də biz bilmirik 2026-cı il nə olacaq. И мы не знаем, что будет в 2026 году. Okay. Biz bilmirik necə olacaq o il. Мы не знаем, как этот год пройдет. Amma əgər ürəyimizdə sülh varsa, Но если в наших сердцах есть мир и fərqi покой, yoxdur nə baş verəcək 26-cı ildə. неважно, что будет происходить в 2026, Biz yenə də o sülhdə yaşayacağıq, rahatlığımız olacaq Allahdan. мы все еще будем жить вот в этом покое. в мире. Gəlin dua edək. Давайте помолимся. Rəbb Allahımız, Господь Бог, bu gün sənin huzurunda sakit dayanırıq. сегодня мы стоим в Твоем присутствии. Sənin sözlərin deyir ki, yer üzündə artıq sülh var. Ты говоришь, что на земле уже есть мир, Çünki İsa gəlib потому что пришел Иисус. və biz bu gün sülhü qazanmağa çalışmırıq. И сегодня мы не пытаемся получить этот мир и покой. Sadəcə onu imanla qəbul edirik. Мы принимаем его с верой. Qoy bizim ürəklərimizdəki o səs-küy sussun Пусть этот шум гам в наших сердцах затихнет. və sənin lütfün səsi eşidilsin. И чтобы был слышен голос Твоей благодати в них. Xatırlat bizə ki, sənin razılığın artıq Məsihdə bizim ürəyimizdədir. Напомни нам, что Ты уже доволен нами через Христа. Və bu sülh bizdən heç vaxt alınmağa heç kim ala bilməz, heç kim qadir deyil. O sülhü oğurlasın ürəyimizdən. И никто не способен забрать этот мир и покой из наших сердец. Bu gün biz sənin sülhündə dincəlirik, Rəbb. Сегодня мы отдыхаем в Твоем покое и мире. Və dua edirik ki, üzümüzə gələn həftə və ümumiyyətlə 2026-cı il o ürəklərimizdə həmin o sülhü itirməyək. И мы молимся, чтобы на грядущей неделе и на протяжении 2026 года мы не потеряли этот мир. Xeyir dua ver, Благослови, Господь. bizi öz sülhünlə azad et. Отпусти нас со своим миром. Sənin uca, müqəddəs adınla dua edirik. Именем Твоим святым и превознесенным молимся. Amin. 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 Azadsınız Вы siz. свободны.